Kumbu Academy School ni canteen shiko habga shawi manka Mia Kok Tishal School Holiday o shalo sanja umpro canteen phalnok ni nokphang canteen ni dogo shawi klangmani phiaba tini phungni damba khaksani simi damdok jorawo phainu phakya salbron me hai canteen dogo phiok thaniwo canteen ni dogo phiokjak abnur nugui kahamke chiri nai shawi manka canteen Kunaini gas cylinder, gas stove, suikong, suilai khobui. Kasha phalnok nikhe 20,000 rang, te kasha phalnok nikhe 15,000 rang khobui langjaka hanai shawi manka. Gas cylinder table bai khawui tonija phiaba shikol rjakno nugui table yakung rasubui khobui langthangka shiko. Kumbu Academy School ni bagai security guard rjak tongphano bahaige ga tongtotui khobui langi manka opati mungno tui belekino kamang salaja. Among man tini azaka. Tini phungai phai dugano phaimani dugan khulugai nemen purai unkluk ni doglan pura khuluk jak. Tam noi khuluk jak nanda. Siko khapanani wanchugo phai nemen manai rok joto malti sei kalang mani kaisa pani krike khata rok kolom rok thanda rok joto no khidar jang mamang gas cylinder gas thapa omor langjak bai kheta. Besek rang mare rong telang jak namane. Ang mia khata bai sapan simi ang khata bai sapan drawing paper kolom rok ang tisamani abo total ani ro gas te 120,000 ni malok langjak. Abo hajar abo khok jak na hai mata. Abo to hor rogo nang khana sungba suk sai kam ga sai mia horogon langana sikok to sikni samung to horno khogo Je khok jak nin phalnok le bojago. Je khok jak nin phalnok le bojago dramani. Kumbu Academy ni school ground canteen Salbesung kharo canteen khulok man. ek bosor ka canteen khulun Anin mungkhe. ani mungke sunil lekdum Niaro. Tengo Mia Sanjawa bon khai thangbai ma pore talangbai khata. Tam talang jak. Tam talang jak. Gas cylinder mixer machine la ingo pressure cooker mo thanda ra ka talangbai khata. Besek rok ni telang khana sik. Ene 15,000 hai ron mane talang ja khata. Oje dokan gam bojago. Kumbui school canteen Oro mechanic khanyani horogo kono ga doctor ata. gat school bisinga simung tong ta. Narok tini phungo koita phai nok phake je nang dugan mane khok jak man. Ang iko angko pasta sar pasta hai. Azaro phai gad bai mara malaki. Gat bai malai ja geto sange to sin. Gad no sada sakaw ba hai ni je mane khok ni information dar ka. Mane go ka sata amo pai ke talang khazan bisimeng ni tong ta. Bom hai zaro khok jak na hai ma to. Or di por kono nai barta di ro kono nai sapan mia uti kalang wa Anin mungkhe. ani mungre ukendro